Pozdrav svima! Danas video o razmnožavanju veoma zdravog grmastog voća pomoću reznica. Ostanite do kraja videa. Sam grm može biti zeleni, žuti, crveni, narandžasti i crne boje, ovisno o sorti. Značajan je u ajurvedskoj medicini i liječi mnoge zdravstvene probleme u kratkom roku, zbog velikih količina vitamina C i A, mangana, kalija te dijetetskih vlakana, a u nešto manjim količinama sadrži pantonitsku kiselinu, folate, piridoksin, tiamin, bakar, kalcij, fosfor i magnezij. 100 grama bobica sadrži tek 44 kalorije i 25% dnevne količine preporučenih dijetetskih vlakana, što ga čini idealnim za mršavljenje. Ogrozd je bogat sa kalijem, mineralom koji podržava pravilan rad srca, štiti od visokog krvnog pritiska te pomaže normalnu funkciju nervnog i mišićnog sistema. Ove bobice sadrže bioflavonoide, imaju snažna antioksidativna svojstva, štite od raka i prijevremenog starenja, pomažu kod upala i živčanih bolesti. Zahvaljujući njegovom antibakterijskom svojstvu može se koristiti kao tonik protiv prištića i mrnja na licu. Organske komponente u ogrozdu imaju pozitivno dejstvo na srce, smanjuju holesterol, poboljšavaju protok krvi i jačaju srčani mišić. Dnevno konzumiranje ogrozda štiti od stresa, efikasno čisti organizam i savršeno je za jačanje i podizanje imuniteta. Ogrozd je grm srednje veličine, koji svoje pune plodove daje tek u 5. do 8. godini rasta. Otporan je na niske temperature, a osjetljiv na visoke. Najbolje ga je saditi na težim ilovasto-pjeskovitom tlu, koje je umjereno vlažno i hladno i u kojem se ne zadržava voda. Odsijecite nekoliko grančica od grma ogrozda i pripremite ih na sljedeći način. Dio koji ćete ubosti u zemlju odsijecite blago nakuso i ogulite koru grančice do prvog pupuljka kako bi se mogao formirati korijenski sistem, a vrh grančice odsijecite ravno iznad zadnjeg pupuljka. Nakon toga
Od plastičnih boca od 5 litara napravite saksiju koju ćete nasuti supstrat od zemlje. Na dnu boca probušite 4 rupice za dreniranje suvišne vode. Napunite saksije sa supstratom i nakon toga ubodite po 2 reznice ogrozda. 2 reznice će biti dovoljne za ovu saksiju i moći će se formirati dobar korijenski sistem jer ima dovoljno prostora. Reznice ubodite u supstrat do 3. pupoljka od kraja reznice. Nakon toga zalijte i ostavite da stoji ovako do proljeća. Hladnoća im neće škoditi u razvoju korijenskog sistema, a u proljeće zasadite gdje želite. Toliko za ovaj put. Ako vam se video svidio, ostavite like na video, zapratite kanal i podijelite sa prijateljima. Ostajte zdravo!